chibai ule voin hi August ni somni paruk sangni le somni pakhat ninga ni ania zai thiam lar doctor ni bok phiu phiu chotain chu section zanga panga e manga thu boy siam ani laya abik bodona athil nei then khat a thian te hena ada chu a mulet le theilo phiu phiu chotain chu section zanga panga e manga thu boy siam ani laya abik bodonin anu le pa te mun him lama ada nuwa a hlo chu then khat chu amerin thian te hena da in reilo te a ombowa chum hinua di le chuan mi a angmayan tlan kolvel dan chu phiu phiu chotain a Instagram a azia kani NLD Sarkar laya rengun Prime Minister Upyomin tain chu Military Council ten an threnna yechi iain Intelligence Center a Kovesi akaya Military Hospital Mingladona enkol ania azia omdeu nuwa an threnna hmuna anupui nen dal an nia nimin khan achuapa Kovesi aluti sia in oxygen level somsaria atlahniama adin hmun athalo hle ti siat ani zai thiamu waya now music album thanem tak produce to tu kuma mountain the sun music chu voin okas ni somni parokhian aboral ti sia tani film star lar min mo koinan PDF uniform anei veta film star down apo revolution atop thenga bei turin mipuilama ading ti sia tani second region minkin township PDF Special Commando Battalion Training Anzo Felta Military Council Sipai Camp pakhat KNLA in Anla voin August ni somni paruk Somadar Somvel Khan Notalo Township Khokhuwa Muna Military Council Sipai te Camp pakhat khali khi chu KNLA Brigade Ruk Battalion Sompasari Division Khata Sipai ten Luchilan Lak Thu KNU Dupa Laya District Notoko Township information pechok tupol chuan antar langa chu sipai kem chu cholkar ma sa thlenga sipai te in kulna hmun ania an chu asan don chuan BGF sipai te chu kem veng tu an da ti siat ania kem veng tu BGF sipai te chuan lokap let lova an hnung tol tak dai awangin KNLA sipai ten ol sam takin chu kem chu an la thei ani mindat palei thui khuwa in kana CDF mindat lama pahni an thi chin state mindat khuwa atanga marlam mel som pani vela om palei thui khobula nimin August ni somni panga khan firfiak sipai tele CDF mindat te anin kapa CDF lama mi pani an thi thu riat ani he in kana hi mindat CDF lamin thu chuan la siam lo wangin chanchin kim chang tak riat thai ala dilawa social media kuyo mana chuan he in kana hian CDF lama pakhat chu adula ka phuni in athia pakhat ero chu aomna chin siat nilovin abo boka wen chun khan ram hnuai hmun pakhata silai ka phuna hliam nen mu ani thu aziaka voin lama social media page then khata chuan CDF sipai mu chu firfiak sipai ten manin an ngai salumti chanchin siat ania ma se chu chanchin chu adiklo thu le aruang mu ani hnuwa silai ka fu awang chawathi ani thu kuyo man chuan asoi ani chu palei thui in kana chuan CDF lama mi pani thi in sipai lama thija chia chu ria thai ala ni lo yin ma pin PDF ten sipai lens corporal anman nimin August ni somni panga zan khan second region yin ma pin township tu ti ria lo kho pakhata atlan luta PDF ten zimin anman nuwa andopa sipai lam lens corporal ani thu riat ani anman hlim chuan anzot nuala rui thai thil timi angin ain soikwal chiama tukin August ni somni paruk tuk a harfim nuwa an zole na chuan nepiro atanga ron kal ni in he khu akal du po kanilo damdoi min chiwa sipai po ka ron kalpuya ti in lens corporal ani thu asoi August ni sari khan nepiro atangin min chu aloma mongyo a mi pahni an chambanga midang pahni tuipui ka man la oma tun hi kaini pahni kanon thleng hlol ani ni thum nuwa chuan nepiroa battalion ruklai anon thleng nual dona kaini hi akhodin hun enma satura moswai tu kan ni ti na soi anman ta khi lens corporal rang kai chin si tu ngein ania ahong vela avuang na nu ma mun thuma mu ani tuna hian engma kutlak lovin anlakol reng thu tual chung PDF pol pakhat chuan asoi ani Kachin National Congress KNC Party Chairman man ani Kachin State Michina Khopui Base Kachin National Congress KNC Chairman Dr. M Konla chu August ni somni panga ni zan khan
a chen na in atanga man ani thu tual chung mi tenan soi Dr. M Konla hi thunai na lak ani nuwa din Kachin People's Spinal Front KPPF lama po atela sipai lamin an man nge ti chu chiang ma se engwanga man nge an ni ti aro hriat alani lo thu KPPF member pakhat chuan RFA asila Kachin National Congress Party hian February thachung khan Military Council thunhuaya Union Election Commission EUC somna hnolin party sangsanga inmu khomna a atel lova KNC hian sipai thunai na paithlak le Federal Democracy tundin thu athupui berani thu alo au cho pui to bok ani KNC hi kumsang ni le som pathum khan political party anga in register ania party office headquarters chu Michina khuwa du katang venga ani than tlang khu a firfiak sipaiten silai antong pong ka wangin kumsomi vanboi thangchu thi in vuiliam ani Chin State than tlang khuwa pala ka veng police station bula nimin August ni somni panga tlailamdar thum le mini somli vel khan firfiak military council sipaiten silai antong pong ka wangin kumsomi vanboi thangchu silai mu in fu in athia voina vuiliam ani thu hriat ani in ka chanchin hi mi pui veng him tu pol CDF CNDF le PDF lamin thu chu an siam ma chu media lamatanga halo pon chu hi arem lo na oma chuti rualin mi pui veng him tu pol lamin in ka thu pon chuana an ne wanga har sanna han tole thin boka wangin tun hnaya ana jong chu an puang zar to lova tun hnai loka tamu in ka surbung airport in ka na le than tlang in ka nang chi te po chanchin kim chang hriat thai ani lo engpo ni se mi puite mani omna mun thewa film khur le him takin iom thewang u hakha than tlang in kara firfiak sipai tele CDF te in kapin sipai pathum an thi Chin State ta CDF hakha CDF zophai tangrual le military council sipai te chu hakha than tlang kho in kara nimin khan an in kapa sipai lama atlem bara mi pathum an thi thu CDF lamin thu chu an siam tun hai hian military council sipaiten ramzo le sipai in lakhom zela an ko saka wangin in kana na sajok po achuk le thaya mi puiten CDF thu chu le hriatir na zom zel turin CDF chuan officialin thu chu asiam bok ani Ayaro township a sipai motor kallai bom ani Sakai region Ayaro township chue pakan khuwa an ka chiat to nuwa military council sipaite holam motor chu okas ni somni panga chunvel khan Ayaro revolution tangrual polten an kam bom hangin an bai thu an soi military council ta hian chue pakan khuwa tual chungmi ten man nuala thilpoi mole bungru an chu sak nuala chumi nu an holama kam bom hangin an bai ani Ayaro township revolution pol roi tu pakhat chuan keini revolution hian kam bom panga hangin kan baya motor pakhat chu athal chiang khomai thile hliam po an om nge yang rin ain kan hlotling vak lo bom panga kan kamna a motor pani thumvel kan phindar kan rin te lul nen motor pakhat chau apuaka du thu asam lo khop mai heng hi chue paka khuwa sipaiten an baina kan phubalak na ani ti na soi terrorist sipaite hian chue pakan khuwa tual chungmi som chuang manin bike pani an hal chia saka bike dangpo an vochenual bu fai tel pe sum fai le phone som chuang zet an lak sak ba ka eile in chum sa te ei sak vakin an chu asan thu tual chungmi pakhat chuan asoi Ayaro township a hian sipai training na mun som le 5004 teng sipai chong ni omin kam bom manga an bai ma sakber tum ani Ayaro chui pakan khuwa chena inte sipai inti sia in khomite an mana mi pui sangli don ram hnoilama an tlan sia ti hriat ani Sakai region Ayaro township chui pakan khuwa chu August ni somni panga nimin khan firfiak military council sipaiten lu chilin chena in tam tak anti chia sakba ka khochung mi te vua in an man boka sipai an chu anuwa khochung mi sangli ve lain an ron let le hlawin an khuan chu asan ti sia tani tlan chajinga telve mai se pakha chuan tun thlengin khochunga kan lo om lo ram hnuaya kan om kan vain mi sangli vel kan ni ral thuam engma kan nei lo lo dole thaipo kan ni lo min tan pui ro ti in ka ngen du chewani ti in khetet media a hila sipai te chuan chue pakan khu a ral thuam le PDF te anom ti in nimin pia lok khan an lu chila mithen khat do pa an vuak ba ka an thil nei hlu te an lak sak ti sia tani
chui pakan khomi pakhat chuan kho chung an run lu chuan tlan chasu ti in an mana mi paho chu an vodeu veka chena in then khat chu lua thei to lo turin an ti cheveka khonwar tui bu fai bek le tel te po an la deuh vek ti in a soi chung sipai te chuan kho chung mi somvel an roi chuaka an holam mong yo konga zayat le dongdet in kara bom hanga bayan tok ti tual chung mi ten an soi chu bom puaka chuan fir fiak sipai angza chiange thi ti hriat thai alani lo Town Okla Administration Office bom tu rin hlelaman Mount Sangwe ang chu Military Council sipai ten an thata noi somin aruang an tlantir Rangoon Region Town Okla Township August ni somni pani khan Administration Office chu bomavom ania chumi chungchanga rin hlel tual chung tlom ngai pola in mang kum sompakomi Mount Sangwe ang chu Military Council ten indop namuna nimin August ni somni panga khan hruain an thata aruang lak du chuan cheng noi som pek angai ti in achung te an ria tir thu ria tani achung te zinga pakhat chuan Mount Sangwe ang hi tlom ngai pola mi in mang le mi te tan pui thin ania in nam noina nei lo thalai pakhat chu manin indop na an that ringota ani hi ta okla pa township veng number som asoka kong number som ni pakhata om ania tuna aruang dead body chu noi somin mintlan tir ti ria tani ti na soi August ni somni pani khan Mount Sangwe ang hi man ania atuk August ni somni pathum khan anu mu phalsak ani dana sipaiten tha an lo tum to reng emni ti chu rin hlel thai ania anu muan phalsak lai po in athu cha du zong zong hringhal vek turin an lo ti bok ani tual chung mi pakhat chuan August ni somni pathum khan akut leke a chena phuarin anu chu awachi baya chuti lai po chuan an vuak na satawangin akal tha thei to lo sipaiten anu chu ithu cha du zong zong hrilvek ang che an tia chutiang chuan atop nan anu an mutir ani ber mai ani chu ti hluman tum sa reng to ani ti na soi Kango Township sipaiten tlom ngai pol motor halsak Magoi Region Kango Township Kanta Khua tlom ngai pol motor pakhat chu August ni somni pali khan terrorist sipaiten an hal chiasak sipaiten an hal chiasak motor hi mitta leido peng motor workshop kotading Kanta khomi tlom ngai pol ta surf adum rong ni in tual chung mi pakhat chuan a soi Kango Township huam chung a hian mani lokhan Kango kale kong pui kale lampan sipai motor chu tual chung PDF 10 an ti sia saknuala wangin sipai lam an thinuala hemia wang hian kong pui sira khothen khatte chu sipai ten ral thuam lianin an ka thu tual chung mi pakhat chuan a soi ani tuna ming sanga ziak D-Day in do puan ni ti thu hi lo ngai thla ila Myanmar mi puite NUG sarkar chuan D-Day puan ni tur soi ho ani ang tia media kaltlangan soi chu mi tam tak chu a hun lawa an chi ai tal buai pha a tam tak malak na le nun phung ati khailak pha na satawangin D-Day thirdan kan thiam thainan kan ram thil in herdang lam milin thir thiam atul khop mai in do pui pani hun lai khan America in Japan laka in do apuan ni atak America chuan Japan chu nasa takin avado chiam kherar awm lova international dan anga officiala in do puani big apuang ani maya anhuwa Japan le America in do na mai pui chu al chau chang oma ahniam chang om fur khochin a soilok thailo angin in do na hi athleng ani deuh ber thin tuna po muntina PDF emo sipai council lampo anin puacha man le man lawa in ngat lovin atla chop zelin in do na thleng reng soka soilok a har khop mai ral rel dan secret plan anga in do hi thleng thut thut thin tur ani deuh zelanga tun hnai Taliban ho anga ramlak chin zaw tak nei to Kabul lampana ron thu tur angin kan hisap hi chu a fu lo deuh mai thei chu wangin D-Day hi puan ni ma se D-Day ni taka in do na mai pui hi al vut vut kher lo theya NUG in official ziaka D-Day apuan ni big tur ani lovem ni ti sia ta tha NUG in puachana thupuan NUG chuan in do ala puang than pa lo chungpo in do na te naw muntina achuak renga D-Day apuan ma atang rengin in do na thleng renga chu wangin NUG chuan sarkar pakhat ani angin mipuite tan a in puachana tur thil poimo alo puan chu ana pakhat a hlen anga ngai tur ania talboi zual chiam ero a thalo PDF in puachana muntina PDF training chuak le training chuak lem lo PDF ral thuam nei lo thuam chak ngai hi atam jok an la ni tlata andu angin an chuak ngam lova
conventional welfare in machona in dotlin thai khobral thuam le amu anla nei lo wangin rol ralin an bei zeu zeu lek ani chu wangin he pdf har sanna athai anga chinfel pui hi nug le pdf in puacha mek te malak na pui ber ala niria nug po in pdf te haral thuam pe thai turin eao namsi paite an beron mek chau ani chu wangin indona te naw thleng mek ma se rampum huap indona mai pui al ero kan hlat deuh ti hriat atha a chuti rualin mi pui lampo in ma khualok aswal lo hle nug in pdf te engemaw chen ral thuam apek thai hnuwa malak dan tur an soi ho anga chumi hnuwa bei pui thlak indona thleng tur ni in alang tlat ani kan din munzel tur ni alang hi a indotin ziak ta ila pakhatna pdf ral thuam boi pui panina malak dan tur soi ho pathumna di dei puan palina rampum indo bai pui thak ole kan tun Myanmar ram din hun chu indona te naw thleng reng chung hian achunga kan soi din hun pakhat na a kan ommek ti ero achianga number pali rampum huwa bai pui thak indona ero hun ala du dona nun phung buai khopin i om lawang u ma se indona te naw soilok thailo kara kan din mek awangin in puacha le in ma khualok man reng ero atul reng thawa tuna kan ral rap ber rampum huwa bai pui thaka indona po kan hlat to lo hle ti chawin ngai thatu te ka cha du chewani ti in azia kani Suebua thunderstorm without borders polabi pakhat sipayin man second region Suebu district Suebu khoa mingkong huna thunderstorm polami le sa pakhat chu apuak thai thil kan tenen manani thu vo in august ni somni parukhian Suebu khomi tenan soi Suebu district police department lamchuan Suebu district chunga township le Mongyua district huam chung township a dalan then faina na thokmek thunderstorm without border porzinga pakhat chu Suebu a man ania aming chu angkuku kumsom thum pathum mi ani ti in police staff pakhatin asoya he an mi man hi min kong khu a omin dorkai le workshop na thok ania a compound chung thingkung pakhat nuai leichunga athuruk tol chera bom somruk panga le pok thai thil dang enga mazat ba ka ulbun silai pakhat man sakani thu tol chung mi ten an soya chuti rualin thunderstorm without borders pol chuan Suebu district le Mongyua district huam chung township khwale veng sang sanga an malak na august ni thum matanga ni sompariat inkara administrator pasari report petu dalan somparuk piuso thi pol member pariat online lama mikam tam pathum le cdm zom staff ti boy tu pakhat telin mi somthum panga an tha to thu social media page an tar lang ani Mongyua a tleirol pakhat man darka somni pali chungin athi second region Mongyua khuwa om kumsomni pasari mi kuten nain so chu military council sipaiten august ni somni pali khan an mana darka somni pali po aliam ma in achung te hna arwang la turin an hriat tirti achung te zinga pakhat chuan rfa ashil ani chuan abianga te chuan meizial hmora norna duk a oma anung janglam chu akhwar duk boka an vona sa ti ashiat thaya abenga tangpo in thisen tlema chuaka akutan shrena hnu ma po ala mu thai vek ti na soi kutan nei so chu august ni somni pali zana military council ten anman hnu loka athi thu august ni somni panga jinglam dar ni vel khan achung te an hriat tira ti chuan tlai lam dar nga vela arwang chu Mongyua khwa miauma thlan mola voiliam ani military council lam chuan kutan nei so arwang chu Mongyua khwa civil hospital a postmortem turin an thona damdoi in chuan covid-19 wanga thi angin anlo tom hloma tlom ngai pol kal tlangin achung te an hriat tir thu tlom ngai pol a hming tarlan lo pakhat chuan rfa ashil ani air conditioner siam thin kutan nei so hi achung te zinga no pangber ni in anu le afarnu tenen an cheng ho ani Mandalaya major angalem changa sumdil thin man ani Mandalay khopuya major angalem chang mi papakhat chuan sumdong mi te hna kongsang sanga sumadil thin chu august ni somni pathum khan manani thu military council information news a antar lang august ni somni pathum tu khan chanchin hriat thoya wangin security te an duty mek lain chia e ta jan township street number somthum pathum le somriat panga inkar tanhliat mo tlak lamuat maha omi township a cheng kum somthum mi thewe phio ku thet ku tia hriat chu man ani
an man hnen atanga thuria dan chuan February thalai holvel khan tamma somkwa pakua Major Zolin Thun Ming Ho in Mahaume Township Aumia Saile Suetai Bu Faidor Chian Chian Ei Chop Dor Phulong Bike Zorna Dor Sueti Hardware Dor Saint Wen Wen Thingpui Dor Mumu Cho Chini Dor le Chia Eta Zan Townshipa Thian Tin Store Dor Ngwela Mien Bu Faidor Jutu Agriculture Bungro Dor le Mun Sang Sang Te Chu Bum Kualin Suma Khon Thin Ti Military Council Te Thu Chu An Tar Lang Ani Tuna Ache Nan Hun Hung Ber Tum Chu August ni somni pani tlai lam khan che Eta Zan Townshipa Suepi Mo Agriculture Bungro Dor nei tu te chu phone in avoloka sum adil le a asum dil to zong zong tling khom hi chiat noi zale som ania heng sum te hi sum in khel gambling nan amang thin ni in military council te thu chuwa an tarlan thu riat ani Phekhong Townshipa military council sipai te pek ral thom hangin piuso thia pol an chena hle Shan State Chimlam Phekhong Township chung piuso thia pol hne na military council ten ral thuam an peka wangin August ni somni panga zan khan mi puite chen na ina bomte vomin an rikrap thu Phekhong PDF chuan voin khan thu chu an siam piuso thia pol hian mi pui inkara boina cho chuale in mel mak tir na an thomai baka wantlang huna puak thai thil thlen tira mi pui lam thil ti anga hlan tir tumna le mi pui tiral khel tur zongin kong sang sangin ma an la a Phekhong PDF lam chuan mi pui pun na mun le wantlang huna bompuak le thil thleng du omlo tak tak ta chu military council sipai te le an thurwal pui te thil ti ania chung mi te nuai chimi le mi pui te ven him chu Phekhong PDF din chan ani thu chua an tar lang ani chau khua a military council taruat administrator ka ani Magwe region chau khua a August ni somni pali khan military council taruat administrator chu silaya ka ni in hlia maturti tol chungmi ten hena tanga riat ani chau khua veng khanna military council taruat administrator aung so chu voithum ka ania ahliam nola ma se din mun lo omlu tuk chu ani lo fir fiak military council tenen in kopin chau khua mi puite chu kong chi sang sangin har sanna thlen thina military council te report petu dalan na thok ani ti in chau khomi pakhat chuan a soi ani tahan kalimyo le cheve lo ngai thla ila nimin August ni somni panga sang ni le somni pakhat khan kalimyo wa COVID-19 wagathi mi pali August ni khata tanga ni somni panga thleng thizat mi zale somnga pahni anni Vain August ni somni paruk sang ni le somni pakhat hian tahan bazar chung dorhong omnol ma se dor tu an omwak lo a chevel chualam le tlak lama phei chuan an thanem le zual zinga tangin khu aduaya akha tokin ru asur seng senga tlailama ni alang ve chau ti sia tani bazar thil retlem bokbon bu khat cheng zanga iskut hangbo bu khat cheng zanga zikhlum bu khat cheng zanga changkha ban rek tiat pumnga cheng zanga tangphaya limbu pumthum cheng za zamir pum khat cheng zani far thing bu khat cheng sang khale zangaman ani thu riat ani tahan khochunga kalimyo municipal ten bolho pai motor ni tin service thin kha kumin march la atang khan an chol to a tahan Wesley hospital malak na in tahan khochunga ni tin bolho pai motor ala service thai renga aji omsor hle kongkam le tui kora bolho pai an lom nual ti riat ani ole khati jong kha voina chanchin thar kan ngai thak thai te chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye